ngasi thokiba thaudo wathok amasum phongkibasi phungsingdagi maruoibe I pausing khongasaraga Manipur Top Channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada ngasi lebak sigoiba COVID-19 update myamda share tawjaramge hawkiba pung kun ga marida lebak sida miyoi lising ni fugani thuga satrukani fu no COVID-19 positive oiba thengnarakre amasum hairiba pungpham asida haibidi hawkiba pung kun ga mari sida miyoi subnatagi lising amaga chamaga humfuga teret COVID-19 positive oiduna laikidre hainasu report asina pali makha satharakpoina Manipur gi maruiba pawkhara sanjenba mamasum kamong putta sing suna pidre ada ling tawkhraba imung amadi mikokta yumpham oiraga lamlai kendra gi manungsana leiba sanjen khulen amadi kambong put khul gi miyam gi phangpham tokpa napsa amadi PM JKY gi sing pibinaba haijabada pibidre haina Social Athletic Development Association gi serol da haidi association asina village level federation Baruni Road Youth Organization Sanjen Khulen Welfare Association Ibudau Ibindau Seva Committee Kambong Put Women Development Association amadi Sanjenbam Khulen Development Committee loinana tongan tongan ba khul singi maira pai bi amadi khul gi committee singna apunba khuyek pi duna ward number 6 ki agent oiriba yumkhaiba pashoida khangan basu laikre Sanjenbam amadi Kambong Put khul gi miyamna pamlibasi adaling tawba miyoi singadugi phangpham thokpa sakthung haibadi napsa amadi PM JKY gi singadu sapsana pibiyu haibani khunja singna phangpham thokpa sakthung dagi hena piyu haibanati adubo sakthung adudagi tana piraklabadi lobungamloi COVID ki ani suba laisatna maram oiduna khunja sing haifam khangdana wanaraba matamni asuk wanaraba matam asida miyam gi phangpham thokpa sakthung matpigano haina su phungdorakle atopa paw manamo vaccine kapada angang oiba ngamdi haibagi scientific evidence leite center COVID-19 gi vaccine kapada angang oiba ngamdi haibagi scientific oiba evidence leite haina ngasi center na phongdokre vaccine kapagi side effect na angang oihanba ngamdi haibadu aranba yumpham yaudaba pawni India ra kapliba vaccine singasi sa singda hana test toraba matung miyoibadasu kari effect leibagi haiba yengsinkrabani vaccine sing asi aphaba masum side effect leitaba amani haina su singdorakli leiba asida hauzik vaccine ani sejinari vaccine sing adudi Covaxin amasum Covaxin ni asoi angam leitre haiba khangbaga loinana Union Health Ministry na kapa yari haiduna ayaba pikhrabani vaccine administration dagi expert group singna vaccine asi nupi singda kapada asoi angam leite khomjingbi mama singna su vaccine asi kapada akaibe leite haina phungdokhiba su leikrabani haina pausna su palakli Pawamana mystery ama baragi kada siduna leramle Bisnupur thabak suba Assam dagi mystery ama ngasi ayuk kunung mamang purai lomba laikai nongpok ingkhol da leiba baragi yum amada siduna leramle laikhidraba miyu adudi Assam dagi Ajoy Majundar apokpa Abinash Majundar Assam gi Kaptanpur Part 1 Lakhipur Silchar dagi ni sohari Police dagi pangba pawamagi matungina hairiba miyu si purai lomba laikai nongpok ingkhol leiba maibam sanatombi apokpa laikhidraba maibam saunu kauba amagi baragi yum da leibani COVID-19 na maram oiraga thamliba curfew asina satok chasin yadabadagi bara asida mathanta leibani mag Bisnupur district ta construction gi thabak suba miyoini amasung ngasi ayuk mahaki baragi thong ado hangdabadagi yenglubada mag masagi ka manungda siduna leiramani mag mataw karamna sibano haiba haujuk phawbi goina chapchaba khangmangamdri sohari curfew manungda traffic control police mathaw tarakle COVID-19 maram oiduna positive oiba masumi sibigi sang nomagi hengalakpana laingakna Manipur gi district tareta paktaknana curfew thamjin khiba numit masing yamlakle curfew manungna gari sinbana traffic ki darkar tarakle haina miyamna phungdoknarakli panba yabadi essential service natana atopalanai gi miyoi sing mayumdagi mapan thoktana ba curfew thangkhibani curfew thugaiba singdagi fine lakhatpa amasum makhoi bu pharaga covid test tawbur positive oiramba kya thengnaribani Imphal mayonda satliba sayol asida traffic jam thokibagi report su laikre haujiksu adumak traffic jam traffic control police ki darkar tari amaramda COVID-19 gi anaba mutation ama oidiba delta variant hairiba si tholakpadagi
थोलक्पगी रिपोर्ट मणिपुर चीफ मिनिस्टर लौथोप लेख्रबनी अनब वेरिएंट असी संदोप यामना थुबगी वफमसु पल्लिबनी असुक लुरब तनफम असिदा मियोइसिंग मपाल थोप हेलक्पगी मम्मी चाउना तरकली लाइंगांगना अनब पब्लिक कंट्रोल सिस्टम अमगा मखाताना सत्नहनबा अमसु मदुबु मपुंग फाना थबक्ता ओंथोकनबा नत्रबदी लाइसेट असिना पीरिब सैथिंग असुम हेलखिगनी हाइनरकली हाइरी तेंतकना पाउंग खतंगा हप्सगे खंगदना कंप्लेन तौबिनु मियाम लाना उहननबा होनबिगनो थांगा पार्ट 1 की ग्राम पंचायत की मनुंग चनबा करांग अमदी संपू खांगपोक विलेज पु मॉडल विलेज अमा ओइना सेमगनबा पाइखलिबा थौरांग सिंग लोइद्रिङैदा करांग आइलैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिको की एडवाइजर नि हाइजबा हाउबिजम गीताजेन कौब मियोमना सेमगत सगनबा सेनफम लाना सिजिनख्रे हाइना कोर्ट वकलकपमदी मीडियादा फोंदोरकप लाइबक थीबनी हाइना जीपीएससी की प्रधान और रोमेन थांगदा पांथोकपा पावगी मिफम अमदा ngasi फोंदोखरे हाइदि अतोप पावमना मरी लेनदे हौखिबा जून 13 अमदी 15 दा नुमिन निनी सुपना लाइरेंजम सबल मनिंग लाइकाई कम्युनिटी हॉल दा पांथोखिबा मास टेस्टिंग अदुगा एक्स एमएलए आरके आनंद नाउरिया पखंगलाप एसीगा करीगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना लाइरेंजम सबल यूनाइटेड यूथ क्लब लाइरेंजम सबलना सेरोल अमदा सेंगदोरकली मसीगी मतंगदा सेंजम समजाई फेसबुक अकाउंट लाइरेंजम सबल यूनाइटेड यूथ क्लब अमदी आरके आनंदगा खुशमनरगा पांथोकपगी मगोंदा हाइदिबदु युमफम यावदबने पांथोकिबा मास टेस्टिंग अदुदी क्लब असिगा लाइरेंजम अपुनबा कोविड टास्क फोर्स खुशमनरगा पांथोकिबनी सुहाइरी लोइसलकोइना तेंतंगना स्टेट सिगी वांगबद थोकपा पाव खरा हापसरमगे आसाम द ब्लैक फंगस की केस अमसु थेंगनरे मंगा सुरे आसाम द म्यूकोमाइकोसिस नत्रगा ब्लैक फंगस की केस अमसु थेंगनबग लोइना स्टेट सिदा असिगुंबा केस मसिंग मंगा सुरे हाइना ऑफिशियल अमना फोंदोखरे ब्लैक फंगस की ख्वाइदगी नौबा केस अदो डिब्रूगढ़ लेबा आसाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल AMCH ता थेंगनखिबने AMCH की प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव ककाती ना हाकी हौखिबा जुन 15 दा हॉस्पिटल से एडमिट तरोखिबा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की पेशेंट अमा म्यूकोमाइकोसिस नरम्बा थेंगनरे AMCH ता असिगुंबा केस थेंगनबसे हंदकी असिना अहानबनी हाइना फोंदोक्लदुना डॉक्टर ककाती ना हाकी सै 94 सुरबा नुपा पेशेंट अदो हौजिक हॉस्पिटल असिगी मेडिकल यूनिट 1 लायेंगली हाइनसु पाउसीसिना फोंदोरकली लोइसलकपोइना मयामना खंजिनबदा कानगनी खनबा कंटेन खतंगा मयामना हापसरमगे सही अमगी मखागी अंगांगसिंगदा PCB कापथोकपियो जॉइंट डायरेक्टर सही अमगी मखादा लेबा अंगांगसिंगदा न्यूमोकॉकल कंजक्टेड वैक्सीन PCB कापथोकपियो हाइना फैमिली वेलफेयर सर्विसेस की जॉइंट डायरेक्टर अमरी स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर T मनिहाना फोंदोखरे इम्फाल की BT लंबी मयादा लेबा डायरेक्टोरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेस की कॉन्फ्रेंस हॉल ngasi पांथोकिबा PCB की मतांगना नोमयोबा मीडिया सेंसिटाइजेशन थोरमदा वांगांगलदुना डॉक्टर T मनिहाना मथकी वाफम असि फोंदोखिबनी मांगना इंडिया गवर्नमेंट पाइखलिबा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सरू अम ओइना थासिगी तरेत मणिपुर PCB काप हौख्रे हाइनसु पाव सीसना मखातानसु फोंदोरकली अदु मैं हौजिकुनदी मतांगसे लुसिंजरगे अदुगा मरुएबि इपाव लरगदि सुजय सोयदन मरक थाना अपडेट पिजरके हाइना मणिपुर टॉप चैनल की मेकेटी की सुथमजरी अदुगा मैम पाथोक्सखिबजा सोखिबु लानखिबु मैम योर्स मैम नगापिगनि अदुगा अनौबि इपावसिंग लेबुगा अमसुम होरे नुंगदारमगे अंगनबा फोंगसि फोंगसिंदगी मरुएबि इपावसिंग लखोचरकान मैमना ngannna अपडेट पिनबो होनजरके हाइदुना थामजरी अदुगा हौजिकुनदी मैम मतांगसैदा काइनरसी एंड थैंक यू